Imirwano ikomeje gufata indi ntera mu gihugu cya Kongo. Umutwe yitwaje intwaro wa M23 umaze iminsi 5 yikurikiranya uhanganye n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Lubero, intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iki cyiciro cy'imirwano cyatangiye mu gitondo cyo ku itariki 2 Ukuboza 2024 ubwo ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ririmo abasirikare ba leta n'imitwe ya Wazalendo ryagabaga ibitero mu bice bigenzurwa na M23 no ku birindiro byayo muri Kibubo na Kashenge. Mu gitondo cyo munsi wakurikiyeho iri huriro ryongeye kugaba ibitero mu birindiro bya M23 muri Matembe, noneho no mu bindi bice byo muri teritwari ya Masisi birimo Kibabi, Kinigi ndetse na Bufaransa. Nyuma y'agahenge k'amasaha make, ihuriro ry'ingabo za leta Repubulika Demokarasi ya Kongo rishaka kwisubiza ibice ryambuwe, kuri uyu wa 4 Ukuboza ryongeye kugaba ibitero ku birindiro bya M23 muri Lubero birimo Kashenge, Orimbogo, Utwe ndetse na Matembe. Ku muhanda uhuza Kashenge na santere y'ubucuruzi ya Kirumba iri mu zingenzi cyane muri Lubero hadutse imirwano kuva mu gitondo cyo kuri tariki 5 Ukuboza, nyuma y'aho ihuriro ry'ingabo za leta Repubulika Demokarasi ya Kongo ryongeye kugaba ibitero ku birindiro bya M23. Abatuye muri santere ya Kirumba batangaje ko ari ubwa mbere bumvise urusaku rw'imbunda ziri gukoreshwa muri iyi mirwano kandi ko bafite impungenge z'uko bashobora kuhunga. Impande ziri gukoresha intwaro ziremereye muri iyi mirwano. Abenshi batuye muri ibi bice biri kuberamo imirwano bahagaritse ibikorwa biteza imbere bahungira ahatekanye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi hagaragaye indwara itaramenyekana neza imaze kwica abantu 79 nk'uko byemejwe na guverinoma y'iki gihugu mu itangazo yasohoye ku itariki 4 Ukuboza 2024. Muri iryo tangazo byasobanuwe ko abenshi mu bishwe n'iyo ndwara ari abana bafite hejuru y'imyaka 15 y'amavuko. Kugeza ubu abantu bagera kuri 376 bakaba aribo bamaze kwandura iyo ndwara itaramenyekana neza. Abambere bishwe n'iyo ndwara batangajwe ku cyumweru tariki ya 10 Ugushyingo 2024 bakaba barapfiriye mu karere k'ubuzima ka Panzi muri teritwari ya Kasongo Irunda. Abafashwe n'iyo ndwara ngo bagira ibimenyetso nk'iby'indwara y'ibicurane harimo kugira umuriro, kubabara umutwe nk'uko byatangajwe na Remy Saki, guverineri wungirije w'intara ya Kwango, ndetse na Apollinaire Yumba, minisitiri ushinzwe ubuzima muri iyo ntara. Ibimenyetso by'iyo ndwara harimo ibyamaze gutangazwa nk'uko byanditswe n'ikinyamakuru BBC, ni ukugira umuriro, kubabara umutwe, guhoboba ibimyira mu mazuru, gukorora, guhumeka nabi cyangwa se kugorwa no guhumeka kugira ngo amaraso makeya. Minisitiri w'ubuzima aho muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yatangaje ko hari itsinda ry'abaganga ryoherejwe muri ako gace iyo ndwara yagaragayemo kugira ngo bafashe kuvura vuba abarwayi b'iyo ndwara. Ikindi nuko ubuyobozi bw'inzego z'ubuzima bwatangaje ko hari ibizamini byamaze gufatwa ku barwayi bamaze kwandura iyo ndwara kugira ngo bijye gukorerwa isuzumwa muri laboratwari. Hari kandi ubugenzuzi burimo gukorwa mu buryo bwimbitse aho iyo ndwara yagaragaye mu rwego rwo gushaka kumenya iyo ariyo, ibiyitera, aho yaturutse n'ibindi. Ni indwara ivugwa ko iteye impungenge cyane kuko umubare w'abayandura ukomeza kuzamuka umunsi ku wundi nk'uko byatangajwe na Kofeline Manzanza, umwe mu bayobozi ba societe civile aho muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Manzanza yagize ati, Panzi aho iyo ndwara yagaragaye bwa mbere ni agace k'icyaro ku buryo bigoye kugezayo imiti rwose. Ibintu birakomeye hano muri Kongo, mudutabare. Hari bamwe mu barwanyi banduye iyo ndwara bapfira mu ngo zabo. Hari bamwe mu barwayi banduye iyo ndwara bapfira mu ngo zabo kubera kubura ubuvuzi nk'uko byemejwe n'abayobozi mu nzego z'ubuzima. Inzobere mu bijyanye n'indwara z'ibyorezo epidemiologist ukorera muri ako gace yemeza ko iyo ndwara yibasira cyane abagore n'abana kurusha abandi. Kugeza Minisiteri y'Ubuzima Repubulika Demokarasi ya Kongo irasaba abaturage kurangwa n'ituze kandi bagakomeza kuba maso. Zimwe mu ngamba zafashwe harimo kurinda ko abantu bahurira hamwe ari benshi, gutanga amakuru ku muntu wese uketsweho iyo ndwara cyangwa se upfuye ku buryo butunguranye bikamenyeshwa inzego z'ubuzima. Ikindi ni ukubahiriza amabwiriza y'isuku harimo gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune, kwirinda gukora ku murambo w'umuntu wishwe n'iyo ndwara bidakozwe n'abakozi bo kwa muganga babifitiye ububasha.
umuvugizi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ku wa kabiri tariki 3 Ukuboza 2024 yatangaje ko inzego z'ubuzima muri UN zemeje ko iyo ndwara ihari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi kugeza ubu irimo gukorana na Minisiteri y'Ubuzima ya Kongo mu rwego rwo kumenya amakuru yose ajyanye n'iyo ndwara. Aganira na BBC yagize ati, twohereje itsinda muri ako gace k'icyaro kugira ngo bajye gufata ibipimo byo gukorerwaho isuzuma muri laboratware. Reka duhindure page twerekeze no muri Syria. Inyeshyamba zafashe umujyi wa Hama uherereye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Syria. Nyuma yo kwikuranamo ingabo za leta zahise zijya gushinga ibirindiro hanze y'umujyi. Gufatwa kwa Hama byashyize igitutu kuri leta ya Perezida Bashar al-Assad imaze icyumweru mu ntambara idasanzwe yongeye kubura nyuma y'imyaka y'agahenge. Itangazo igisirikare cya Syria cyasize hanze kuri uyu wa kane ivuga ko cyasubiye mu nyuma kugira ngo kirinde ko hapfa abasivile benshi bitewe no kurwanira mu mujyi. Guhera kuri uyu wa kabiri, Al Jazeera yatangaje ko inyeshyamba zari zagose umujyi wa Hama ku buryo isaha n'isaha byari byitezwe ko zakwinjiramo. Ifatwa rya Hama, umujyi wa kane ukomeye muri Syria, rije nyuma y'ifatwa rya Aleppo, umujyi wa kabiri ukomeye muri iki gihugu. Syria ivuga ko inyeshyamba zateye zifashwa n'ibihugu birimo Turikiya, mu gihe leta yo iri gufashwa n'Uburusiya, cyane cyane mu bitero byo mu kirere bigabwa ku nyeshyamba. Iran nayo ati turaje tubafashe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi yatangaje ko igihugu cye gishobora kohereza ingabo muri Syria gufasha iza leta zihanganye n'inyeshyamba. Abbas Araghchi yatangaje ko igihe cyose Syria izabisaba nta kabuza bazayitera ingabo mu bitugu, kuko ngaho umugabo aguye undi ateraho utwatsi. Yagize ati, guverinoma ya Syria nisaba Iran kuyoherereza ingabo tuzabikora, ntabwo twayitererana, ni umunywanyi wacu, ni inshuti yacu y'akadasohoka, tugomba kuyirwanirira uko byagenda kose. Inyeshyamba zishyize hamwe mu cyiswe AHTS guhera mu cyumweru gishize zatangaje ibitero bikomeye ku birindiro by'ingabo za Syria mu bice byo mu majyaruguru. Abbas Araghchi yavuze ko badatabaye ngo imirwano ihagarare byagira ingaruka mu bindi bihugu bituranye na Syria birimo Turikiya, Iraq, Jordan ndetse n'ibindi. Mu gihe bivuga ko izo nyeshyamba zatangije ibitero zishyigikiwe na Turikiya, Iran yatangaje ko ishaka kuganiriza icyo gihugu ku buryo ibibazo bikemuka mu bwumvikane. Uburusiya nicyo gihugu kiri gufasha Syria mu guhangana n'inyeshyamba, ndetse kimaze iminsi cyohereza indege z'intambara zo gutsinsura iyo mitwe y'inyeshyamba. Reka duhindure page ya kabiri twerekeza amaso yacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuyobozi ukomeye w'ikigo cy'ubwishingizi yishwe arashwe. Brian Thompson, umuyobozi w'ikigo cy'ubwishingizi bw'ubuzima United Healthcare cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yishwe arashwe kuri uyu wa gatatu i New York City. Yarashwe amasasu menshi n'umuntu witwaje imbunda ubwo yarageze hanze ya Manhattan Hotel. Thompson yarashwe mu gitondo cya kare ku wa gatatu. Uwamurashe bikaba bikekwa ko yari amaze umwanya mutegereje nk'uko polisi yabitangaje. Mu bwicanyi bushobora kuba bwari bwarateguye kuko ibitoyi by'amasasu yarashwe, Thompson hasanzweho aya magambo: bihakane, irwaneho, kuraho. Uwarashwe Thompson ntabwo aramenyekana, gusa inzego z'umutekano zahise zitangira ibikorwa byo kumuhiga. Amashusho ya kamera z'umutekano yagaragaje ko uwarashwe Thompson yamuturutse inyuma akamurasa mu mugongo. United Healthcare ni kimwe mu bigo bikomeye by'ubwishingizi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Page ya gatatu. Mu Burundi bimeze bite? Umuyobozi mukuru yatorokeye mu Bubiligi. Guverinoma y'u Burundi yemeje ko Germain Ndayishimiye, wari umuyobozi mukuru wa Minisiteri y'Uburezi mu Burundi ushinzwe uburezi bw'imyuga, yatorokeye mu Bubiligi. Uyu muyobozi yari yaragiye mu Bubiligi ku butumire bw'ikigo cy'iki gihugu gishinzwe iterambere ENABO muri gahunda yo gukarishya ubumenyi. Yagezeho tariki ya 17 Ugushyingo, agomba gusubira mu Burundi kwa 20 Ugushyingo 2024, ariko ntiyataha yigumirayo. Minisitiri w'uburezi mu Burundi Professeur François Hadarimana tariki ya 2 Ukuboza 2024 yemeje ko Ndayishimiye yagiye mu Bubiligi ariko yanga gutaha. Agena Leonidas Ngendakumana kuri uyu mwanya. Mu ibaruwa Minisitiri Hadarimana yandikiye Ngendakumana yagize ati, nyuma yaho umuyobozi mukuru ushinzwe uburezi bw'imyuga
wari waragiye mu ruzinduko rw'akazi mu Bubiligi atagarutse, ntewe ishema no kumenyesha ko nabagennye kuri uyu mwanya by'agateganyo. Abakorera muri Enebo bemeje ko Germain Ndayishimiye yatorotse kandi ko yasabye ubuhungiro mu Bubiligi, gusa ntabwo impamvu yatumye atoroka yari yamenyekana. Inkuru yabo leta y'u Burundi yohereje mu butumwa bw'akazi mu mahanga ntibatahe yaherukaga kumvikana muri Mata 2024. Icyo gihe abanyamakuru babiri b'itangazamakuru cy'igihugu RTNB bari baherekeje Minisitiri w'Intebe Gervais Ndirakubuca mu Butaliyani ariko ntibagaruka bigumirayo.